itu pada itu cong. Langsung meeting lo. Kita mau pusna itu cepat dupen. Nami cong si media korti itu kan. Kapre kan newspaper. Lapen dagu itu council kita berapa. Special Secretary to CM KHI Mexico, Financial Control, Joint Secretary Council of the Revenue Department. Tapi itu ndak sodor Revenue Circle, lagi IRO Pincong Pro, langkang kita dun, Komisi Pincong Parti lo, nang itu man tiek pem, nang tani, mana itu man bangso Amerika pa, lagi in short, rapun kacing yang yelam, sendiri itu ndak council, dan Revenue Department pen. Beginning 2024 itu misi kimang kondo rada tumuhan patah keron jitu lake 1 lakh lapel anso se non mat ke 1 lakh bolo first phase ka second phase pen itu lakh ni an patah wanji ni tumhan council authority atau hukum dengan pila pula je 1 lakh apatah orang po first phase, second phase, or 1 lakh. In total, ke 2 lakhs. Lake, tumi pini akam kali, aprang daron bom lo. 2013 na lompen change si, 2023-24 anta, pray lakni sosial bakap tamdo. Lage, nili period kali niliginkan sila na, langli Joint Secretary Mr. Kensing Rompi, alang ita lakni bak sosichot pataron lo. Kasi pining pon ke mga maglakon lo, niritum keron poji la kelitum dak indigenous inglonga sotu pansi itin ron poji ke dobarin aku kan ke tuatu atau di situ poji la per elitum free of cost anta korcha nang dilo rada tu ciripoan kelitum free lo per komani yang si noni pelang kiwo tindo ciripo tak akan ucap kalau tante, begitu, kalau bangga, kalau jualan tu, ikaman bangga cipilang kok, kita meci di phone kalau ke, binang melo. Kalau itu, lapang so patah keron pen, isi momen pantal itu, barat pantal itu, akhirnya itu yang si patah lihat, kalau tante, rada tu ini loan jadi, pustane loan mortgage atau kayak apa, loan ke anta mortgage nanti, masih long lagi duit ni, tapi aku central schema moka, patah wih, orang kayak itu awas aja long ni, jangan bangun hidup mustahil soft tapi jomblo ada tu, patah wih itu, akhirnya patah duit ni, registration terpilih nanti, tapi soal taksi, itu PM Kisan kudo agriculture kan, data central kan, pesa farmers tumpan, kewan tu, apa long ni pelan ni, sini tu, lanon authority itu hukum nang ketua aja di Tuhan lakni apa tahu nang itu sih Tuhan hukum nang itu nasi ero tu before di bom lo nasi itu kecengsi bang itu makanya 10-11 November ceklo Amri LAC dak banke sedhun aklamalong sedhun ronipo laso pichu banke tarik kresi lake rongkhang LAC lake dongka stadium dongka mukam sontot si tarik engko rapo November cheku lake haurakat LAC lake dok mukam higher secondary school filalong sonda kaksi ako 26/11 ani lake bokojan LAC lake Japan and so culture complex pero pitu 27/11/2024, pakai tipu LAC. Pakai tara langsung presiden feel ku sepulo, kalau tara langsung tipu dia tu presiden kewan, adim. Amen ke presiden ku sepulo, daksi tu kronik tu. Akan next phase bangke muaget picu, dalam adim bang. Las ini tu udam lo kan, rat akanta patake ali dulu. Lapen government tu sudah me ali dulu. Kema aprang ke patah pilang le. Pasti council ta revenue kelong kompet lo.
Kasi 2022-23 anta land revenue ke 46 lakh na. Bon sita. 23-24 ban ke ingtui pigan. Mane ino bahini kita hai. Sare 8.5% itu long loan. Sepining dah itu kemana bangke 6 crores. Lah so tak sedami hai. Sekarang itu bangke kemana bangke target tipikal 6 crores. Jadi itu kuan ma rarapan patah kecil itu. Kasi itu malil. Kasi dah bangke hanta itu mana kimahung ia lama bela. Kasi itu mamen kir kela ke potimi kemang. Lakini itu isi long senwai lo. Siam sar tu niam sar kado kami kapal itu secretary kado kami tu. Halo so meeting on ni dono. Lasi senwai lo je itu isi amen yo ni lo. Lasi potimi kemang. La potimi kemang ta jadi tu dan dengan department kan. Itu pata kero. Ba pata ke transfer nam jari tu dah. Kami akan English dengan mutations. Ba class conversion mana long le kita long le kan long le ba commercial industry lah itu di convert to itu yang la potimi kemang long situ. Lempo. La handle in short. La penitu that revenue department to be strict pick. Council and revenue department ke long leke strict pick 11 kipi ini ke that indigenous tum se long ko long leke lasi niri tum chu hepta isi che pas tan lo tar bifita hai ingong sota hai sitame jong si komani ingong asu kali tan dukong lo putate long le arrange panke awidat po si isi kan cuci parayo bitum ingong aso wikang po ba that indigenous aku kan gitu ingkang suri kan gitu batum si long le arrange bange cocok po kasi lem review tungke kay kita itu council action routine se itu nanti follow bomlo bala soting si claim bomlo that 1952 pen Land Revenue Act ko, rules ko. Some talk say 1959 Land Transfer Act ko, pasok yung sikun follow bomb. Kasi pinay-evaluation ko lang ganito na we. Panako noon na bangso lakni, long lekeron ji, daki dito local indigenous kung si long week ko. Kapag long week ko. Siya panay kung lang sinili, ang kanito. Pardon, thank you. Sorry, thế lắm mà hết trong này thì cũng là one là phần gia cái doanh nghiệp trong một phát còn một cuộc được con phố, kasi kenang nanti melong arong long dia tangka harus posisi CPN sonta do is langsung Nah, kini belum lagi mulai sama mati. Lagi nang itu maju kan mengelola, nanti na council kan ke hang hai ke hukum kote, free of cost. Mulai yang kama mati. Ciri kok free of cost. Si komani long itu like kitlang itu lah ya. Kalau tu mungkin masuk excess atau ya tu cipi tu nak. Tapi aku long lagi no ke pekompe kan lo ke. Upfront pem 50% ke premium pekom dah kan mungkin. Jadi lo masuk tu kan mana no ke. Aku aru kom tu 50%. Kasi na tu cuma ngia lama bila. Sir, langsung na tax. Komani itu dah ni tu yung si lahai ko pini Kulit oke kalau isi kacuan itu kok lagi di dalam riset along dengan kami itu hukum pulangnya yang si komani dua approve pikir itu lokal excellent kok lagi itu FIR tapi kok jadi ini itu IRO itu office for mondo punya sonten itu excellent pula sa public itu yang si komani dalal senang sih kalau kok tidak mau itu PC kan FIR aja legal activities FIR loh. Sir, langsung na taxi. Ratcharia so no ben gipu pondo je political peli chok pula so puthang no hin ben bisipu. Itu komen Awedi. Lawan laka potake ronjia long CLA vice lap song thak doma. Aso LA long la an puyat. LA vice itu LA long makin lagi putih orang makin pada. Putih lo so pada apa dulu? Orang tidak tu. Sir, 1959 I think then to PG number 52.
lagi di nami kumhan analis pulih lalu bukan kalau local indigenous si penolong itu long masuk penolong masuk itu long Sorry, helam bukan nama gitu hala le non tribal apung tribal ada so ender lo pulo te hala long le alam pot isi dong te para ya lo pulo so kita apeni api order pipi ba circular pipi dong jiten tapi isi ceperai lah jiten order bang wala tapi isi ceperai lah tanggal nanti isi tem.